Yamani uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye filime icumi, nimba warangije uriya mwaka utazirebye ndifuza ko bibaye byiza watangira uyu mwaka izi filime uzirebye. Izi ni filime zibaye zaragucitse, izi ni filime udakwiye gukikwa, waracitswe ariko wakongera ukazireba ntarirarenga. Filime icumi, filime iri ku mwanya wa 10, kaduhere ku 10 tumanuka. Filime iri ku mwanya wa 10 ni filime yitwa Manhest season ya 4. Ushobora kuba ugenda wumva ngo La Casa de Papel, aho unyuze hose ngo La Casa de Papel, ariko iyi filime ugasanga utarayirebye. Season ushobora kuba utarayirebye. Muri iyi season 10 ngiye kubabwira, season ushobora kuba ucaho ku bantu bari kuyivuga ariko utarayirebye. Season yitwa La Casa de Papel iri ku mwanya wa 10. Season niba iri utarayireba, birahari yose kuva kuri 1 kugera kuri season ya 4 n'iya 5. Niba uyishaka unyandikire kuri WhatsApp, niguhe nomero iri kuri screen yawe. Season iri ku mwanya wa 9 ni filime yitwa Lost in Love. Lost in Love aka ni agaseason kari guca kuri Star Time kasobanuwe na Rocky. Iyi season ubu yararangiye. Niba iyi season utarayireba unyandikira WhatsApp umutemo. Nimba yaragucitse live nyine kuri Star Time, kuko yaciye kuri Star Time yacagaho live, season ishobora kuba yaragucitse, unyandikira kuri WhatsApp nyiguhe. Season iri ku mwanya wa 8, season yitwa Shooter, season ya mbere, season ya kabiri na season ya 3. Shooter ushobora kuba utarayirebye. Shooter yasobanuwe na Rocky. Shooter ya Bob Risquaga ku bantu mukunda filime z'abarashi. Iyi ni season idakwiye kugucika, nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe. Season iri ku mwanya wa 7 ni season yitwa Prison Break nayo ushobora kuba ucana ukumva barayivuga ariko iyi season yarenze, season yakubiye. Wowe icyo usabwa ni ukunyandikira kuri WhatsApp nkayiguha yose, ukajya ukayireba cyangwa se nkaguha. Nyandikire kuri WhatsApp, nomero ziri kuri screen yawe, kandi bibutsa kugenda mukoze subscribe kuri iyi channel. Rwanda subscribe kugira tujye tubana no mu zindi video. Season iri ku mwanya wa kangahe? Season iri ku mwanya, twahereye ku 10 tujya ku 9, tujya ku 8, kuri 7. Season iri ku mwanya wa 6, season yitwa First Lady. Iyi nayo ni filime ica kuri Star Time yasobanuwe na Rocky. Iyi season ushobora kuba utarayirebye live waba kuri Star Time. Iyi season wayandikira kuri WhatsApp nkayiguha. Season nyine nayo itangira n'umukobwa ari umukozi wo mu rugo, then nyuma akaba umugore wa perezida. Ni inkuru iryoshye kureba no kuyumva. Nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe uyirebere. Season iri ku mwanya wa 5 ni season yitwa Billionaires Bank. Iyi ni season nayo ku bantu bakunda filime z'ubusambo, season z'ubusambo. Iyi season ntabwo ukwiye kwicikwa. Ku bantu mwakunze za La Casa de Papel, ni season idakwiye gucikwa ko iyi season nayo irakubiye. Sobanuwe n'umusobanuzi witwa Scove, nawe ntaribirye. Wanyandikira kuri WhatsApp mwigwa cyangwa ukayishaka ukayireba ukajya. Season iri ku mwanya wa 4 ni season yitwa Bon Appetit. Iyi nayo ni season yasobanuwe na Rocky. Season ishobora kuba warangije uriya mwaka utayirebye, ucana ukumva barayivuga ngo iraryoshye ngo akagini. Iyi season nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe cyangwa uyishaka kuyirebe bwangu. Season iri ku mwanya wa 3 ni season yitwa Tempest nayo ko ni akanyakoreya karyoshye. Aka ni agaseason kadakwiye kugucika. Agaseason kuba utarayireba nayo nyandikira kuri WhatsApp nyiguhe. Nomero ziri kuri screen yawe. Season iri ku mwanya wa 2 ni season yitwa Bad Influencer. Iyi nayo ni season yasobanuwe na Rocky. Season nyandikira ishaka uyirebe cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Season iri ku mwanya wa mbere. Iyi ni season
nanavuga ko ari nka documentaire. Ni season yitwa Shanicombe. Iyi ni season ivuga ku mateka ya PDT. Aho ngaha harimo n'uko muri izi nkuru bavugamo uko umuntu witwa Tupac iby'urupfu rwe byose wabisangamo. Icyo nakubwira cyo kandi subscribe kugira tujye dukomeza kubana, kore like na share kuri video. So ciao ciao.